Svedoci smo da u posljednje vreme pub kvizovi postaju sve popularniji širom Srbije. Od malih mesta do gradova gotovo svake večeri negde se održava neki kviz znanja. Veliki broj ljudi ne zna šta su to klupski ili pub kvizovi i kako oni funkcionišu. Pub kviz je grupna zabavna igra. Igra se tako što grupa ljudi najčešće od 2 do 6 članova formira ekipu, a one se skupe u određenom kafiću, pubu i tu kreće takmičenje u znanju. Za proveru znanja odgovoran je voditelj kviza koji ima pripremljena pitanja koja su najčešće grupisana u određene grupe kao što su opšte znanje, geografija, istorija, muzika, film, sport i sl. Najčešće se koristi kompjuterski program koji pomaže kod izbora pitanja, odgovora i zbrajanja poena. Igrajući kvizove po internetu i gledajući mnogi Kneževčani koji svoju dosadnu ili slobodno vreme troši igrajući kvizove, došao sam na ideju zašto da ne organizujem i ja jedan pub kviz ili kako već to da nazovemo, sad je prvi put u pubu, u Novom Kneževcu. I malo mi je Aca pomogao praveći taj program koji prezentuje ta sva pitanja. Ja sam neka pitanja sastavio iz raznih kvizova, slagalice i ostalih, a neka sam pokupio sa interneta, tako da se formiralo tu nekih 1800 pitanja, podeljeno u razne kategorije i malo još da doradimo, to bit će vrlo uspješna prezentacija. Nekada su za upijanje prvih znanja korištene enciklopedija, atlasi, vujaklija i slična štampana pomagala, dok je danas to naravno internet i mobilni telefoni. Na pub kvizovima nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona i sličnog, jer ne sme da se koristi internet kako bi se došlo do tačnog odgovora. Sve građane, sve kvizaše koji su i ole malo u tematici, a i ovi koji nisu, koji hoće da dođe da se zabave, ovde je najbitnija zabava. Pre svega, znači ništa se ne plaća, ni učešće, niti imamo za sad nikakve nagrade, tako da se nadam da što većem sledećem kvizu, što većem odzivu, naravno, građana, dođite da se zabavimo i uživamo. Ovo je tek treći put da se kviz organizuje, ali broj ekipa i učesnika je svaki put sve veći, a i znanje koje se pokazuje je sve bolje. Najčešća prepreka za prijavljivanje u ove kvizove je strah da će se takmičari osramotiti ako nešto ne znaju. Jedan od češćih problema za takmičare prilikom učešća u kvizovima su pitanje iz oblasti za koje su se sami učesnici kviza školovali ili su stručni za njih. U velikom broju slučajeva ljudi greše baš na tim pitanjima, tvrdi organizator. Zavidno, znači, ovog puta, znači u prva 2 kviza su pobeđivali ljudi koji su znali 50 i više, malo više od 50% odgovora, sad su pobedili ljudi koji su znali više od 65%. Jako, znači napredujemo, sa znanjem baš. Kviz u Novom Kneževcu se organizuje jednom nedeljno i potpuno je besplatan. O terminu i mestu održavanja se obaveštava preko društvenih mreža, a organizator se nada sve većem odzivu takmičara.